Hidlaw Sadya News. Celebrating life the way it is. By now you guys heard the Karon nga adlaw, ginapalipayaton nga ipakilala sa aton mga kasadya si Humphrey Miles D. Bayot. Not counting gang violence. Great. Charlie Kirk died yesterday, but his warnings about Sa aton likod balay, may yara sang dakon nga oportunidad. 15 kilo. Hidlaw Sadya News. Celebrating life the way it is.